Wicked. It's your man, one and only Ali G in the house. Today we are talking about none other than confidence. Ok, pozdrav ljudi, dobrošli još jedan video na kanalu Be Social. Ovaj uvod je bio, gledao sam Ali G-a i stavio sam kapu na glavu i onda, eto, palo mi na pamet da uradim tako uvod. Uglavnom, danas kao što vidite u naslovu videa pričamo o samopouzdanju. Samopouzdanje, ok, pričamo o samopouzdanju, kao što znate. Samo na početku da kažem, pre nego što uopšte krenemo ovaj video, subscribeujte se na kanal za još ovakvih videa i za još videa kao što su oni prethodni. I takođe, zapratite me na Instagramu, mada to je manje bitno, jer sad nisam toliko aktivan tamo, ali opet nije ni da nisam, tako da jednom u par dana sigurno proverim IG, tako da zapratite me tamo, tamo možete mi pišiti ako imate neka pitanja, šta god. Ali subscribeujte se na YouTube-u i naravno možete mi napišete komentar na YouTube-u nakon što pogledate video ili ako imate neku ideju itd. Ok, kao što sam već najavio, u narednih 90 or so videa, ne znam ja koliko, ću pričati o datingu, o gameu i tako to. E sad, šta je stvar? Stvar je u tome da proteklih jedno, ja ne znam, 5 dana, 6, nisam snimio ni jedan video. Zbog čega? Kad sam krenuo da snimam te videe, skontao sam da bih prvo želeo da lepo to sve artikulišem, da stavim ovako u jedan, u ne znam koliko strana, ono 20, 50, 100, i da onda odatle mogu mnogo jednostavnije da obrađujem teme koje sam definisao, da bi to bilo kraće, bolje rečeno, lakše razumljivo itd. Znači i meni jednostavnije da prenesem to što želim i vama da razumete. Tako da iz tog razloga sam ovih dana, kad god sam imao vremena, kuckao i pisao i pakovao te svoje misli, artikulisao najbolje to što imam da kažem i polako ću početi da snimam te videe, mada još to nije gotovo, ali eto, polako ću početi već da snimam te videe. Pretpostavljam da će biti svaki dan, ali ne računajući ovaj video, znači ne od ovog videa svaki dan, još što bi trebalo da odem na more, da putujem, tako da nisam siguran kad će krenuti taj everyday, it's everyday bro, ali će krenuti, uglavnom, bit će video ovako sporadično za sad, ili možda lupiću za par dana krenem da bude taj svakodnevni video, a onda kad odem na more tu možda malo usporim i kad se vratim nastavim to. Uglavnom, vidjet ću čim to bude gotovo, sve to što hoću da stavim na papir, čim budem stavio na papir, onda će krenuti svakodnevno video. I to može da bude za par dana, da kažem ok, ovo je dovoljno spremno da mogu već da krenem da snimam video svaki dan i eventualno da popunjam, ili da bude za 2 nedelje, ili da kažem ok, hoću to da uradim kad se budem vratio s mora, znači kad dođe avgust da ide pa sve. Uglavnom, eto, to je bilo to. Danas pričam o ovom videu o samopouzdanju, s obzirom da pričamo o temi koju već znate da pričamo, samopouzdanje mu dođe kao osnova svega toga. Znači bez samopouzdanja ne možete da imate ni dobre odnose s ljudima, ni uspeh u životu, ništa. Znači samopouzdanje je osnova ili jedan od ključeva u životu, jel da? Samopouzdanje. Sad, ovdje sam stavio neke tezice, tako da ću ići po njima. Prva stvar, jako je zanimljivo da, vjerojatno ste čuli da momci kažu devojke vole loše momke, ili sam vidio u nekoj grupi na Fejsu, da li u nekoj studentskoj, u onoj da su oni retardirani studenti, ili u nekoj sasvim levoj grupi, neko je napisao, neki Hrvati su nešto pisali, mislim i naši Hrvati, neki je napisao kao, pa znam ja odgovor na to pitanje, to je zato što devojke vole zločeste momke, pa me to zločesti je asociralo na onaj crtač, onaj Silvester i ona ptičica, pa onda zločesta mačka. Uglavnom, šta god, zašto devojke vole zločeste momke? Uglavnom, ljudi koji nemaju dovoljno empatije ili gledaju više samo sebe, nekako sebičniji su i koji dolaze iz tog nekog možda mračnijeg mesta, na prvi pogled izgledaju kao da imaju više samopouzdanja. To može da bude iz mnogo razloga, može da bude, kao što sam rekao, gledaju samo sebe i onda im nije toliko stalo do druge osobe i zbog toga izgleda kao da imaju više samopouzdanja. U stvari imaju te karakteristike iz sasvim drugog razloga, to je zato što nemaju osjećaj
znači nemaju osjećaj ili ih baš briga kako se ta druga osoba osjeća i onda zbog toga nekako imaju više slobode i manje tih kočnica da urade to što žele i da dobiju ono što žele i da se postave onako kako u tom trenutku osjećaju da bi njima najviše odgovaralo. Zato može na prvi pogled da se misli da devojke vole zločeste i zločeste i loše momke. Zapravo nije tačno, ali više vole momke koji imaju samopouzdanja, a ne momke koji imaju manje samopouzdanja. Iz tog razloga, obično loši momci imaju više samopouzdanja, zato što ih boli ona stvar za druge ljude. Međutim, ako bi devojke mogle da biraju, većina, ajde ne sve, između dobrog samopouzdanog momka i tog lošeg koji je samopouzdan zato što je douchebag, mislim da bi dosta devojaka, veliki broj devojaka odabralo dobrog samopouzdanog momka. Tako da, danas pričamo o samopouzdanju, o tom dobrom samopouzdanju. Ok, stavio sam nekoliko tezica, odmah da preporučim, jako dobra knjiga na temu samopouzdanja jeste Six Pillars of Self-Esteem od Nathaniela Brandena. Možete to pročitati ili da nabavite audio knjigu, na engleskom naravno, ne znam da li ima na srpskom, mislim da ne. Tako da to je jako, jako dobra knjiga o samopouzdanju. Neke stvari koje ću spomenuti u ovom videu danas se nalaze i u toj knjizi kao jedan od tih osnovnih stubova samopouzdanja. Neke stvari koje ću spomenuti danas nekih nema u toj knjizi, a nekih stvari koje ima u toj knjizi ja nisam stavio u ovaj video jer mi nisu bile toliko praktične. Uglavnom, prva stvar, samopouzdanje. Obično ovo kažem kao prvu stvar za samopouzdanje jeste kada ste vi svesni svojih, možda sam ovo pričao u nekom videu prethodnom, kada ste vi svesni svojih vrednosti, kada tačno znate koje su vaše, bar top 10 vrednosti, znači na osnovu kojih vi sve radite u životu, dakle proističu vaše akcije, kada vi znate koje su vaše vrednosti, možete da crpite samopouzdanje iz njih. Primjer radi, brže ću prolaziti kroz ovo, znači ako ja znam da su mojih top 10 vrednosti pozitivne vrednosti, kao na primjer istina, sloboda, nema veze, uglavnom, istina, sloboda, ljubav, ajde ima šta bi još moglo, ljubav, povezanost, porodica, prijatelji, prijateljstvo, zabava, itd. Imate 10 vrednosti koje su vam onako na vrhu i ako znate da su to sve te pozitivne vrednosti, u tom trenutku i naravno znate da iz tih vrednosti preduzimate akcije, znači svi vaši ciljevi su, kako se kaže, aligned na srpskom, se kreću u istom pravcu kao te vrednosti. Ne mogu da setim reći na srpskom, užas. Uglavnom, znači, vaši ciljevi se ne protivreče tim vašim vrednostima, za koje znate da su pozitivne vrednosti. Vaše akcije ne protivreče tim vrednostima. U tom trenutku, kada vi znate svoje vrednosti i znate da sve što radite ide rame uz te vaše vrednosti, u tom trenutku nema potrebe da preispitujete sebe i da budete nesigurni u nešto što želite da uradite, da kažete, da podelite s drugima i tako dalje, tako dalje. Znači u tom trenutku nema razloga da preispitujete svoje namere i da blokirate sebe u komunikaciji ili u nekim stvarima koje želite uraditi, u nekim vašim projektima, šta god. To je nekako meni najlogičnije rešenje za samopouzdanje, ali naravno postoji mnogo stvari koje mogu da koče samopouzdanje, tako da ću spomenuti i ostale stvari. Uz tu prvu stvar koju sam rekao, number one, zašto pokazujem ovako, da pokažem ovako. Uglavnom, uz tu prvu stvar koju sam rekao ide i sljedeća stvar, a to je, da, ako znate koji je vaš cilj i otprilike koji su koraci do tog cilja i ako znate zašto želite baš taj cilj, znači imate jako zašto, što se opet vraća u neku ruku u vrednosti, zato sam i rekao da se to nadovezuje na broj 1. To će vam još više pomoći, još više čistoće uma dati
da vi ne morate sebe da kočite. Znači, ako znate svoje vrednosti, znate svoj cilj, znate koji su koraci do tog cilja, znate da taj cilj ultimativno će pomoći vama i drugim ljudima i neće narušiti ni slobodu, ni živote drugih ljudi, a može samo da im pomogne i pomoći će vama. U tom trenutku nema apsolutno nikakve potrebe da blokirate sami sebe, okay? Da ograničavate sebe. Zbog toga sam rekao na početku da, na primjer, loši momci, oni, na primjer, možda imaju neki cilj koji znaju svoj cilj, uglavnom, i znaju kako da dođu do njega. Ne mora znači da taj cilj ne čini loše drugima, ali njih baš briga za to i onda jednostavno idu ka svom cilju, preduzimaju akciju, znaju svoje vrednosti koje možda nisu sve najpozitivnije vrednosti, ali to je jako privlačno. To je privlačno i momcima kod devojaka, a posebno devojkama kod momaka. Znači, kada imate cilj, idete ka cilju i spremni ste da uradite bilo šta za to i idete ka njemu sa sigurnošću i preduzimate akciju. To je jako privlačno kod suprotnog pola, kod devojaka, kod momaka isto. Uglavnom, mada neki momci mogu da se uplaše toga, ali dobro, to je sad već druga tema. Uglavnom, a i devojke. Druga stvar, znači prva bi bila da znate svoje vrednosti, cilj, put do cilja. Druga stvar, kako da dobijete više samopouzdanja, kako da budete samopouzdani, jeste možda podjednako važna, ali ajde, prvo bih rekao da je najvažnija, ovo je možda malo ispod, jeste da se bacate u vatru i što više možete. I vremenom, na šta mislim kad kažem bacate se u vatru, da se bacate u teške situacije. Znači, u teške socijalne situacije, što bi bilo, o čemu ćemo pričati u narednim videima, jesu različiti networking eventovi, različite bilo kakvi eventovi, žurke, da pričate sa ljudima na žurkama, da pričate sa velikim grupama, da pričate s ljudima na ulici, da da startujete devojke na ulici, u klubovima, da startujete likove ako vidite neko izgleda cool ili neke grupe, ili ako nešto se zanimljivo dešava, da pitate šta se dešava, da pitate da uđete. Znači, bukvalno da tražite neke, na prvi pogled, teške neke situacije životne i da se bacate u njih. Ovo pričam iz te perspektive komunikacije, znači zato sam navodio ove primjere za klubove i za eventove i za grupe i tako to. Naravno može da se odnosi i trebalo bi da se odnosi na bilo šta u životu, znači da uzimate neke projekte da radite, da tražite, ne znam, da volontirate, neke prakse, sve što vam je na prvi pogled da li ovo ja mogu. Teške treninge, naporne treninge i tako dalje, i tako dalje. Uglavnom, šta se dešava kada vi sebe bacite u vatru i niste sigurni da li ćete da uspete nešto uradite. I uspete, pošto uglavnom ljudi ograničavaju sebe u glavama, nisu svesni koji potencijal imaju. I vi uspete to da uradite. I zatim ponovo bacite sebe u vatru i ponovo uspete da uradite. I ponovo bacite sebe u vatru i ponovo uspete da uradite. Posle određenog broja puta, ponavljanja, tako nekih situacija, počet ćete da imat ćete taj uvid. Sad ćete već znati, pošto ću vam ja reći, ali imat ćete i vi sami taj uvid, pošto je drugo kad nešto razumete, to je kad čujete i kad ga razumete na nivou glave, a drugo je kad nešto razumete, ili kad nešto skontate. Tako da svakako ovaj uvid ćete imati ponovo ako ovo budete radili, a to je sljedeći uvid da počnete da verujete u to da gde god da se nađete, u kojoj god teškoj situaciji, posebno se odnosi na teške socijalne situacije, da, na primjer, uzet ćemo samo primjer, šetate ulicom ili neki, ne znam, gradom ili u nekom restoranu ste, primjer radi, i vidite grupu, neka devojka koja mi je jako simpatična i sa njom njena majka i njena mlađa sestra i njen ćale. I u tom trenutku kao želite da upoznate tu devojku i ona vas možda gleda, ali kao what the fuck, kao kako da, šta da, kako.
Nakon određenih, znači, postepeno bacate sebe u vatru, radite raznorazne izazove, znači, na sve se odnosi u životu i čak, na primjer, ako je izazov neki, ne znam, iz sfere treninga ili neko takmičenje u lupiću, nekom sportu ili bilo šta, sve se međusobno prenosi, znači, ako se bacate u teške situacije u nekom sportu, to će da se prenosi na vaše, bit ćete samouvereniji u vaše sposobnosti, čak i kada su u pitanju komunikacije. Ako sebe bacate u vatru što se tiče komunikacije, na primjer javno govorništvo i sve što ima veze s komunikacijom, prodaja, šta god, to će da vam se prenosi, imat ćete više samopouzdanja naravno u komunikaciji, ali i u treninzima i u nekim takmičenjima i tako dalje i tako dalje. Znači, sve, bilo gde u životu da se, nisam snimao video nedelju dana i počeo sam da zaboravim kad pričam. Uglavnom, bilo gde u životu da se bacate u vatru, to će se, znači, odnositi i bit će vam, pojačat će vam samopouzdanje za sve ostale sfere u vašem životu, okej? Ne mogu da smislim šta hoću da kažem nedelju ili tako nešto, nisam snimao video i već sam zaboravio da pričam ispred kamere. Uglavnom, tako da vremenom ćete početi da verujete u svoje sposobnosti i početi da verujete u sebe i svoje sposobnosti da možete da, znači gde god da se nađete imat ćete to uverenje, okej, u trenutku kad mi bude trebalo znači tačno šta treba da uradim. Ovo se posebno odnosi na te socijalne situacije u komunikaciji. Vaš mozak, kada se nađe primoran da smisli način da nešto uradite, on će da smisli način kako nešto da uradite. Zato postoje, na primjer, razni primjeri gde, na primjer, momak ne sme da priđe nekoj devojci koju vidi i onda mu neko kaže, na primjer, samo priđi i reci ćao. To ti je jedinica, ili samo reci ćao. Ili imate onu foru što ste sigurno vidjeli na filmovima, to sam ja radio 100 puta i meni su ljudi radili, ali više sam ja radio drugima. Naprimjer, ovdje stoji devojka koja se sviđa mom drugu, ovdje stoji moj drugar, ja pipnem devojku i okrenem se da ispadne kao da je pipnuo drugar. Ili pipnem devojku i kažem, moj drugi htio da te upozna, ili što kaže u onoj seriji, have you met Ted? Tako da upoznaje sa drugom, u tom trenutku njegov mozak mora da smisli nešto da kaže i da to bude zanimljivo i u tom trenutku će njegov mozak i da smisli to, naravno sad je pitanje da li će on to reći, da li će sebe da blokira, to ćemo u drugim videima pričamo, ali vaš mozak je sposoban da nađe rešenje za najkomplikovanije situacije, samo treba da se nađete u toj situaciji i niste svesni, nisam ni ja svestan do koje mere je vaš mozak sposoban da nađe rešenja za neke nevjerojatno komplikovane situacije kada je primoran da to uradi. Tako da vremenom kako budete sebe bacali u vatru, postaćete samouvereniji u svoje sposobnosti i znaćete da samo ako se bacite u vatru ili samo kažete nekome ćao ili samo kažete ok, sad ću da uradim taj trening i ako krenete da ćete naći rešenje kako budete usput išli. Okej, to je druga stvar kako dođete do samopouzdanja. Treća stvar, evo sad malo šira stvar, mogu bi a već je video, mislim, skoro 20 minuta. Treća stvar jeste, napisano na engleskom, self-love i self-acceptance ili ljubav prema sebi i prihvatanje samoga sebe. Ako vi ne prihvatate samoga sebe, ako ne prihvatite samoga sebe, to će vam, to drugi ljudi osjete, bukvalno budete u disharmoniji sa samim sobom i šaljete loše vibracije napolju, tako da nećete, prvo što ćete osjećati ćete se loše, nećete ni moći lepo da komunicirate ni da radite bilo šta, nećete imati dovoljno energije, tako da je prva stvar i da imate više energije, a i što se tiče komunikacije, znači morate da prihvatite sebe, što ne znači da ne treba da menjate sebe, ali treba da prihvatite sebe tu gde ste, da prihvatite to da tu gde ste je rezultat vašeg delovanja u životu pre, znači da preuzmete odgovornost, da u tom trenutku krenete ka, naravno da popravljate ono što vam se ne sviđa u vašem životu ili što vam se ne sviđa kod sebe, ali također treba da prihvatite sebe, znači samo prihvatanje nije suprotno od rada na sebi, već idu zajedno su lepši, zajedno su jači.
Uglavnom, to je samo prihvatanje i ljubav prema sebi. Znači, ako vi ne volite sebe, ne možete da očekujete da neko drugi voli vas. Naravno, ovo je mnogo šira tema, evo samo jedan quote, citat u vezi ovoga ljubavi i prihvatanja prema sebi. Jordan Peterson, možda neko zna ko je, možda ne, vjerojatno znate, je rekao, psiholog jedan, da li je on u stvari doktor, psiholog, ja mislim da jeste. Uglavnom, iz Kanade i sad je poznat influencer na YouTube-u, ukucate Jordan Peterson, vidjet ćete. On je rekao, da u svojoj knjizi, ali znam da je pričao i u videima, rekao je, odnosite se prema sebi kao prema nekome kome želite da pomognete. Imate ono iz Biblije, volite bližnjega svoga kao samoga sebe, ali kako ćete voliti bližnjega svoga ako ne volite samoga sebe? I posljednja, četvrta stavka jeste da budete asertivni, znači da postavljate granice, da budete asertivni, čak u neku ruku može da se kaže budite sebični, ali pričat ćemo ovo više u sljedećem videu kako da vrednujete sebe, kako da budete asertivni, kako da postavljate granice i to ima veze sa ljubavi prema sebi, tako da to je sve povezano. Uglavnom, presjeći ću ovaj video ovdje. To je bilo sve u ovom videu. Zašto nosim kapu? Zato što mi je kosa užasno, zaboravio sam da kažem. Subscribeujte se na YouTube kanal i kliknite ovo zvonce da biste znali kad je stigao novi video. Pišite u komentarima ako imate bilo šta da kažete, zapratite me na Instagramu i to je bilo to. Ovo je Stefan sa kanala Be Social. Vidimo se u narednom videu. Pozdrav!